Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingyo COVID-19 ka samlakan thay na Loom Pengat Shillong, hadian bakalay kendo ya uway samla uwayo COVID-19 na lachumea, ubawan ya thok syong kurem hakana para, kala pelong ya kisnong Loom Pengat, kabahap hanong thamai konsuensi bahkan pak syong kuarantin ya ki hispa sopu arngot ki beriau ki biya kendo bat kini kesamla ka jing pak syong kop ikini ki hispa sopu arngot haka yeng sa jong ki Loom Pengat ka dai namar bahkan ni kesamla ka balayo ini ki jingpang kala lethet jing thiet hidukan bat ya kendo shibun ki beriau hopok snong komta banom sapriang kini ka klam ka dor bar snong Loom Pengat kala rai banom syak syu ki beriau ki benar ban wandrung hopok snong nadu ka khandai biji jan miet jongka khat nyu trik mentau panai bat kinu ki bedan kam kerke kila pani kendo ikino ilam snong kata ni fai tolong beli ni itu fai tolong beli ini ki song ni umai terang sama ida song ani apa nong zengi yo ko ba bi langat itu kan ke bet mo bagi lelang buku itu bawan itu Mada panai ke tu ni ke tu kayeng jang ke tu ke area situ ba fai kita sekali ke bahagian jang tu halal jenreu tidak situ ke kalan ke area pinila ya mari tik tu ngila fangki begini ke habis song korantan ha jadi enggak song korantan dia gitu kita itu bagi tebet kita era nak siapa itu so boleh di situ mo gini ke song begini tema kan ni pak kini besar ni kalau dong gomba Bapak ngelai lek kumba, terus kumba apa yang masa ke bangi ya, isong korentain, itu. Naira kita set kalau ni bawa smart ya, long kabor bangi yo, masa baru ni bakon dia pemut ya kita nak long negatif. Jadi mar mana kumtu apa yang kumtu kerja ngayu kumtu te isong kaki meeting ke, kang bagi ni, like bagi beri bagi nom, ya banyak tu kerja ayam, tinggi lah ya. Setelah itu ngelaya lockdown. Mo dalam dong tersiap ngelai kes tu berkenam yo yaman kerja ni gede nanti kalian. Dia ngelai rai tu ba nampak berkembang sip site kena ke senang dengi dia ke bana baru. Ngelai ke untuk pasal trik ba lakum lo naru kenai beje. Menit senang insya su batin. Wan kali ni ki beriu ki bana bar. Lain asang lagi bonong kam tu tinggal ai phone number ni ya phone ke. Dia kalau haru kan ba bang start entah kalau kumpas entah. Kita kasih ni orang nampak tip orang tip bagi ni. Ayam di bawah sekolah ni nesnong ni lah Arab mo, tak pengelak ni Arab mulai penset. Ikau bini imam pun. Seharian makan ni kilawan naik ke, kilawan naik nak tu ke YouTube lah, nak tu ke Natalia blog. Harian ni aku buat bagawan kali jom nak tuan juri kecil pada tu Allah juri. Kecil yang ada nak tak Allah juri. Dia tu nak Allah juri pun tak kami kalau negatif, sebab ini long positif. Baru kita lagi pulai ngut bangi lali tes, atau san ngut ini yang negatif, sasa ngut bangi ding api keresan. Tuan pun yang bah ni yo bat ini kena benadong jungi, ilik banyak syongkali be ita iba ni, iba ni ita kerja kumta yakini ngila suspek kita ki 41 sau pui ngot ni kumbangi penapa ba bagi balik ya thoi chesta te idon ita ibrio balik lang chata te ila ya contact don contact bakini kan te ita kila yo positive te ngi ha ban trace out ke kini ro kan te iwan ong yang ni ha ka tadi khai nang maklang ka tarik te ngi trace out te kila labita kila ya ra chita yo te kapatam nang dapat laira la itu te ya ki family jong ki ngila lockdown no tarpai katu compound hi but ki badon contact but ki lalong lai compound full compound kala 60 members people te kini ngila lockdown lot te ngi nang trace issue ki secondary ya ki treasury kan te kat ki bangi yo tengi kala long chispa sapu angot kebekendo kiba ngi quarantine par hani hasnong long hakajen trace dongi kan ini syong long ki secondary ki tinggal apa syong nama taba kandum saphyang dekadon kai bukan long safe komentar itu terkena lawan kontak hanya syong dongi tinggal tip tinggi sim ini ki asa anak anggap tadi ki kompahel tong setas ki dong punya syong pun isim pun kan menta
who and who. Hak tu community hi kiwan no. Hak tu community hi kiwan no ka na health centers. The 4 compounds nila lockdown, and in the 4 compounds there is 18 houses. 18 houses na na block 2 don Arieng na sila Arieng la kita long block 18 houses kita people 80 or 60 population pada 60 population itu dan ini pat kin help kumno kata karukom ba kumno penyu apa yaki ka first day ka help personal mas lockdown suddenly lockdown te kumno punut na kisah sino mitin yang ka ai kat kun kan kadi suddenly lockdown hadin ada suddenly lockdown ini pat kila ka PDF kawan ban pan la ko ka blok ka jumba moji yo mak kini ka second kuti blok 60 itu 18 house kila yo ini kiwan I report yang ni pak sien baki dan ki scan demo scan jadi is how many house 19 houses pada in 19 houses pada kan 82 the 60 plus 82 population but 37 houses in lockdown dia kalau pengat menta as long as the result dan kini kin contact ek help kadang kiba ya ong ka help 14 days tikin song 14 days lada ki ong ka help begini 18 days kini kin le yang pat ya summary PDF pan bam pat nama tadi Kada ko rin hangta kung pagkinabar wangi ngiti yang kan pagkiwan sinero yo ba yo kia ya koi kemas tu kita ba yo kia ngat jempang ba kaweru ba yo banang ni kini mi kini kendu unta ba ka kami kadang long tense kan tapi kadang long tense empat tip ni ke kena kawan kan ka naka ka report long ka bawah itu ke jing bo ni sport ke mana sipo tak ada dengan yo ka kena naka help Ipangan bakam bedai kalau abiang tinggi ketu kacing sang tinggi kam ni. Ngilang tambang ban nabur aliang te ba kanum ieu tu kanum sebu nginang ni kang ini Jepang nu la man ekspor sabab ye kiwan kewe panang tu ba ki kiwan ra pat pahang ni. Tu kumba kano klik breu population na ni senang tu. Ini ni apa kum beki ahab ya tam le kenang ba fat ke betul ba suna untuk ai poi asaja. Menta pembagi tu kini ki anggan wadi bat kini ki asya yangi bak kini kerteng kini kitip tengi lek hai yang mentan ban sanju ban thermos dan yaki thermos dan kendat yaki tengi pensumpa yaki ba don't be afraid up kalau long ayu yaki ayu kan ini pen ayu ki bat mentang in Afraid dawai. Ini pensumpa te yaki long ini pensumpa ba fi don tak kata oh kembali dada kemuntai oh lah negatif mah jong fi long itip ba itu song kali itu song kali itu long komta ini pensumpa ba ni let sanitize pat ni song tengah hap sanitize berapa minang buat sanitize mang sanitize ba 2 in the weeks mentar marwal kadon katens mentar mentar sisian ni ya Ini dong tu mani na komiti komiti ke ya form gitu. Ini kena begini ibu haji ngiwai ba ukaya kena lembut nang tawo ni snai je kari tam dia tam sang gini nei je kari ke si ba beroi ba kari makla ba di posai ba unu ding ba unu jimpang ola bam ola apsar la posai beroi kalau mi si tu anak ke buat hang ne ham makla dengi rupai ka itu sport anak ke sini giri ru kata tu Nengi kemen bat ba awe ka sini sai nang bu sai nang tahu unsap pendam mas pendu hamtam begitu di doktor di start di bawat gini kita wai betul lap betul siam makilah dan siap yang kum kapal pok sebuah mel pok rusa ke sang banyo kau kau doi dikam kau nai la nak kemun ni tak ada mawon kalau ba laga ngangai ikai mangaya lang begini di batas nong ngadon bat ka help ngadon lada mangihi each others ni help each others ke mangayu ina lada fi perlong ye kini ke priwa fila covid fila kumta ki tieng ke priwa ndai ngi le hiang wat nom tieng all the best ki wan hang ni ban le check up kabas kawan arsensen yong all the best kalong all the best sisa ko matusi ka kung yele hiang kum turung ipin subhaya ki lilena if we all the quality members but barok kum asya kum gini gidong sung kum tu ini kan ben ban ni rap ge yene ngam thare kan ja hanu pengat tu Tengi island siam bagi kini baro hiba kip kat ni houses ni yo ban song quarantine ni kini rong island siam bagi yo mlei don be ka jin doi ki chani au blei udan ringkat bet bat besnong ka thau bat pisia khamtam iba ha be song ya ka quarantine khamtam kini ki primary contact jong itu positive jong ele te kami ka result ruhi ba nakayeng jong itu like tang ita iwe hi bela shakta the whole family hi
kalong negative rot tekani kapin I kasain ba la ni we nging kebat ba ni kermen hi ba kandum priang dai ira nang ni na snong jungi kandum long ra kaban yalam nenti ken kaban saphyang kaban kot no hi ken la ni ka ngi kermen itai bala don ha po jeng sa sama rong kermen ni bo jeng doi ba in la hi nyo ba jeng kot kloi kloi